Utu TV ukiyumva jya utekereza za nkuru zishyushye tukugezaho kandi tukazikugezaho ku gihe, zikaba ari za nkuru ziba zituruka hirya no hino ku isi. Utu TV reka mwakire ubundi tubwire abantu 11 baje mu kibuga ku mpande zombi. Rugaya cyane kwizigira, nizera ko rero umeze neza cyane kabisa. Meze neza cyane kabisa, rubihanga reka tuje muri 11 baje mu kibuga ku mpande zombi, duhere ku ikipe ya Rayon Sport yakiriye umukino mwiza marimo Hadime Ndiaye yambaye nimero 1 mu mugongo. Hanyuma akaza umusore bita Bugingo akimanza kuba aca kwa Nabi Muso kuri gatatu kipe Rayon Sport. Hanyuma umutima defense arimo bita Mitima Isaac. Hanyuma akaza Serumogo Mari Omari aca iruhande rw'iburyo. Sayimana Aimable nawe n'ubundi ari umutima defense. Akaza Mugisha François Master akaba ari mu kibuga hagati. Ari kumwe na Kanamugire Roger nimero 26. Mbere y'aho gato cyane hari umusore bita Karisa Rashid araza kwakira ku 8. Uruhande rumwe ruraca bita Tuyisenge Arsene. Hanyuma akaba yitwa rero Muhire Keve akaza kwakira ku 10 akina inyuma ya rutayizamu Charles Bare nimero 9. Yes, Todani Julien Met akaba rero ari umufaransa utoza ikipe ya Rayon Sport 11 ba APR nabo turabafite neza cyane bagiye kuba rero baseruka nakira wo bita Paver Nzira n'umunyakongo Brazzaville akaba yambaye 22. Hanyuma inyuma y'uruhande rw'umusore cyangwa bita Ishimwe Christian nimero 26. Hanyuma yitwa Fitina Ombolenga yambaye 25 araca iburyo. Umutima defense irimo Nshimiyimana Yunus ahagararanye rero n'umuvandimwe witwa Shaibubu yambaye 8 imbere gato cyane. Hanyuma niyo mugabo Claude ari hagati mu kibuga. Hanyuma akaza umusore bita Nshimana Ismail Pichu 19. Hanyuma uwo bita Ruboneka Jean Bosco nimero 27. araca ibumoso mu gihe iburyo aca umusore bita Kwitonda areba ka 21. rutayizamu n'umunyanigeria Victor Mbawoma Chukwemeka. Yes, ngabo rero 11 bajya kubanzamo ku mpande zo. Tubaye ikaze kuri Kigali Pele Stadium. Derby ubukwe bwa Ruhango turabutashe rero tayari. Umusifuzi Cucuri aduhaye go ahead, match iratangiye ku mugaragaro saa 9 i Nyamirambo ku zuba. Ruvanga tumaruka neza cyane. Attention, abasore ikipe ya Petro bakapase bava cyane ari akwande ko Yunus acameka pasa cyangwa umunari. Attention mukomera mashya kwa ikipe ya Peri. Attention ariko pira bawutera muri murasa ikipe ya Sport utereka hanze ariya no gutereka imbere zamu ntago warenze nibyo baragugarura ikipe ya APR ko Ombolenga acameka pasa arashaka nijya na Clement gonga pase kwa Nagumoso arashaka Christian acameka pasa kwa Nagumoso none atanga avantage apera bazamuka n'umupira kwa Christian gonga kupira uca kwa Nagata cyane bizamara mu kipe ya Sport Anza kabisa bita Christian zamuka n'umupira ashaka kwa Kwitonda areba akareka umupira utanze kabisa mpira renga nokurenga n'ikipe ya APR kwa Nagumoso utakajinu yabuze mu kipe ya Sport ukanyira sauti mu mpira wa kubita imfusi rengo ravava cyane Ombolenga pass kwa kapiteni Claude suza kwa Ombolenga pira ramutwara batini kufra ikipe ya Peri kwa n'ubw'iburyo kosa ariko Ombolenga Fitina sivyo kurande Shimwa Didier aravuga ati ni kufra ikipe ya APR. Attention, kufra ikipe ya Piara, kufra ikipe ya Piara yagazweho nande ni Ruboneka ni Baka Ruboneka na Ikorogo bazamura umupira agana muri kona barawukata abadefanseri ba Rayon Sport bagwirirana. Clement aragenda ajya mu gicu umwana arekuramo icumu ry'umutwe ntaduhaye guhumeka. Iminota 4 yonyine mukino tayari cyanyoye APR 1
Reyo ubusa. Aya mu gitondo, mu rukerera, mu ruturuturu, APR kimwe Rayon Sport ubusa. Attention, reka turabasaba ikipe ya APR bazamuka n'umupira kwa Ruboneka, nanone Ruboneka tereka umupira hanze, ikipe ya APR yari no kurengurwa n'ikipe